Dana 24. listopada 2024. godine učenici predmetne nastave prve katoličke osnovne škole u gradu Zagrebu išli su na izlet. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Prva destinacija bila je crkva Svetog Josipa u Karlovcu. Tamo su kratko poslušali par riječi koje im je svećenik imao za reći i pomolili su se. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance. Nakon crkve vratili su se u autobus i krenuli prema drugoj destinaciji. Druga destinacija bila je Muzej Domovinskog rata Karlovac. Tamo su naši učenici saznali ponešto o ratu i mogli vidjeti stara oružja i prijevozna sredstva u kojima su se naši branitelji vozili. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Nakon predivnog iskustva u muzeju, učenici su se s novim znanjem uputili na treću destinaciju. Na trećoj destinaciji prvo su malo prošetali i protegnuli noge, stali su malo u parkić da se izigraju, a zatim su se zaputili u akvarij. U akvarijumu su saznali svašta nešto o slatkovodnim ribama i čuli razne zanimljive činjenice o njima. I can't stop the nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Everybody say. Nakon upoznavanja s ribama, svi su ogladnili pa su se zaputili u restoran gdje su napunili svoje trbuhe. Nakon toga su otišli van i igrali razne igre i malo istražili okolicu restorana. Punim trbuhom i pomalo umorni, učenici su se vratili u autobus i zaputili nazad za Zagreb. Na kraju dana svi su se pozdravili i sretni otišli kući. Tako se završio jedan izlet koji će se s veseljem pamtiti.